I pozdrav svima ljudi, mi ćemo danas igrati Gangster Vegas, a sa nama je tu FIFA Android Balkan. Da. Ićemo danas voziti avion. Odnosno ićemo ga ukrast da vam pokažem gdje. On je otprilike vamo. Fuck. Mem ti porukao. Evo tude on je. Tude. Otprilike. Sad idemo. Ček, ajde da si ja si kroz skup sad. Sad imam para, 70 Tudi Marko tisuća. Čalap. Ošišao sam se, tak želio sam se da mi vruća preko ljeta, ljudi ne bude. Cijelo je. Prije imao frizuru. Nek Joj, sam, sad imaš facecam, znaš kako bi A možeš staviti tu facecam? a valj se može. Muš, ja probao. Pa dobro. Sam te da se odmah si narodni skazao i da mi bude na istome mjeseca. Moraš u meni ti ne čvokaj. Ja ću te lakno pući. Evo ljudi, to mi je vam. Da ne vrti me, jebote. Ko na ringu špilu. Evo ljudi, vam je motor. Sad idemo po to. Da nas sve. Ako ćete vi si skratite klip, odnosno premotajte. Evo ja to u krivinu idem. Bolje ne gledajte. I Marko, znaš šta trebaš reći? Šta? Da ljudi, posjetite kanal od FIFA Android Balkan, ja ti to na kraju inače kažem. Dobro. Boli me žen. Fuck. I znaš šta još trebaš reći? Šta? Šerujte i lajkujte i subscribeujte to nije se bitno. i na njegov kanal. Dobro, to više nije bitno, ono drugo, znaš. Da ljudi, paukaj jebim vid ovaj auto. Jebim tu. Kućer ti Ja se budu. zahvije se baš. Ja, jesu tupa. Fuck. Ajde. Da ne vrti me. Da i ja vidim bo. Evo sad ću iti. Kad si glut, ne znaš voziti. Ja, samo ti. Znam ja, ovo ti je. Ja ti sve A ti pouku smislio. jesi rekao? A to će ti na kraju klipa biti. Ajde. Fuck, što je sad ovo? Ja, što ideš bora, evo. Jel to su... A neki bug 100%. Aj jebem ti vid. Ljudi, ja ću sad izaći i ponovno unići u Gangster Vegas, opet su mi oni bugovi, vidimo se. Evo ljudi, stigli smo, ako ćete si vi si uničite u moj klip i vidite gdje sam stavio, evo vamo sam, imate ko neku, imate, jebem ti pištolj ko te upali. Imate vamo ljudi, aj mrš, vamo uniđete u tu gdje su avioni, vam imate ko neku rampu sada. I tude pređete i sad ste tude. Imaš negdje s druge strane isto. Tam s druge strane isto imaš. Ajde da ja vozim avion. Evo imate vam pored čupa odmah ga ovak parkirati. Niko vas neće nigdje ganjati kao u GTA 5. Da, ili u GTA, a do realno da u vojsku ideš. Evo tude, ali šta da ja najprije? Da ja vozim. Znači prema dole se ide gore kao prema gore se ide. Da ja vozim. Samo možemo početi. Da ja vozim. Što da ja izvozim ga malo? Marko, ja sam ti pokazao gdje je to. Pa znao sam je to. Joj, nemoj zdravo. Evo ga ljudi. Znao za igriću dok ja nisam rekao. Pa to od kad je Des Zvonko. leti. Pa Jesi glupio. to kad je Zvonko bio još kod tebe, nemoj! Fuck, Dar neće. Šta To kad je Zvonko još onda bio, fuck. Pa kad se na to instalirao? To je bilo 2014. Ja skuđe za tu igricu nisam se uopće sjetio. Nemoj mi pokusi jebot. Ljeto Ima i padam. Dijana isto, Marko. Daniela, Ivana. Dijana i Marija. Da, i Marija, Ivana. Ne, ili Dijana. I Ivan ima Ivan. Moj Ivane. I ono ima. Još onda. Ona što je Bekika, ona. Klekni nad mudima mojim. Ne. Stegni jače. A ko to pjeva? Beki. Pa, Što ono pjevo za Uskrs od onoga. Za Uskrs od onoga. isplači se na mudima mojim. Poliži. Ne stegni jače. Zbogom.
Da šta pjevaš sramoti. Ajde da ja sad vozim Aj avion. stan dok ja, sad neću koliko sam. Marko, jedi govno. Ja odo kuću. Aj čao. Ajde. Stan da ja sad. Stan da ga ja maloga. Ovo je zezanje, inače ljudi. Aj Bob. Biće i suvaj surf, vjerovatno i FIFA. Evo te svršću ga u jaja. Spršću ja te buho. Možda je. Evo ti uho. Ljudi, sad idemo na most. Uhu. A Matija još o kući. Još je. A Marko se zove Matko Ćosić. Aj ti odjebi. Even ti baju šladu. Matko. Ko te naučio to? Moja slada je Gabriel. Vidi! U pičku. Idi! Da vidi. Jesi umro? Da, sad evo tebe, evo ti. Ajde da ja sad. Evo. Sad sam ja. Skloni ruku sa mikrofona. A jebote mikrofon. Evo, on ti je tu. Možeš sabaviti. Tako mi. Jo, kućaš ti budalo jebote. Imaš motor. Tu neće na Gdje? obavljati. Tu Evo tu su. Evo, op, stani. Vidi kak ja odmah nađem motor. To sam Ja. rekao ljudi. Kako je umro. Na 5. mjesecu kanala ću počet ću vas snimati Minecraft preživljavanje i snimat ću GTA A 4, kad si ti uopće krenio? Aha, baš odvo. GTA 5, Aha, Yakiza, a ne Yakiza. aha, baš pa neš ni GTA 4, a gdje ćeš bo? GTA 5, Da, nemoj strašno. ali kad si kupim samo procesor, Kad na vrbi rodi grožje. grafička mi je Da, že neće dobra, ništa. a? Neće ništa snimati. Ovo ću za Minecraft reći. Minecraft hoćeš, ali ovo ništa. Ali Minecraft ćeš sa mnom snimat. Ima i mogu kao isto Mini igre neke. da, Ali ne, des meni koji- laptop ne valja buk. kad se ga sjebat mogu. Pa ja nisam Pa, Bernarda. pa nisi i trebao i da govor. Pa duš, ne Sve veze. kao njega. Šta veze. Ružna je ipak, znate. Jebak ti majko. Na tebe. Njoj. Na njenoj bu. Na jesi glavno. Aj sad dođi ti ga provozaj malo. Evo ga. Idemo se kurati onda sad ono. Ajde. Jebate. Kućaš mi jebak ti majko. Možete i tu da to sad u mapu. Ma ušo da je ovak bude. Nije jebak ti majko. Ne možeš tu da pa kad ti staze nema. Evo to. A evo tude vam je to inače. Da, to je tu. Gdje je avion? Čekaj. Sada kak se drifta. I Samo, ne, ovo je stvarno mi sami jači Pa trebaš ti procesor kupiti tu igricu. treba od 16 onih piksela ili kak se zove to već, ili kak se kao što već. A što ja vozam avion. Moram si kupiti sam jaču procesor, grafička mi valja. A kad se ubiješ stvaraš to tamo kod kuće svoje? Kak ja ne? Pa zašto smatra? Pa viš ja se isto stvaram, ali ja ne ubijem se. Ali kad onako uđeš u igricu stvorite tamo negdje kod onog striptease kluba. Ne. 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 Ajmo sad izaći pa ću vidjet ćeš Ne, sve. ne, kod kuće. O, dobar Ne dan. pauziraj, ajde. Da ja vozim aviončak. I evo ljudi Ajde ja vozim. Stan da ja sam vala. Ljudi, uletio mi je opet brat moj. Sad opet idemo u vodu. A nemojte da ja vozim Evo, jebote. samo malo. Marko. Hoćete uplašiti. Jebać ti majko. Šalim, gdje bi ja, pa ne bi ja nikad. Što ti usta po ovome smrde po ovome luku. Pa kod sam sad jeo, evo. Evo sam ćevap. Si prdnio kojim slučajem. Ljudi, pouka ovog klipa. Kako ti toliko visoko Koji možeš će? voziti, ja ne Pa mogu. fino. Sve gledaj. Gledaj da uopće se ne penješ, viš. Pa fin, sam tak i padaš sad. Pa ne padaš. Viš da uopće ne letiš. U zrak, zato što ti dotle negdje ograničen. Dobro, ljudi. Koliko je minuta? Gdje sklono da... 9:43. Ljudi, evo, sad će i završ klip. Još malo dok ja sletim u vodu. Pouka ovog klipa je koja? Ako, da ti pričaj. Ako vam se neko
ponudi od ženskih, sam rokaj. Nije Od samo žen- roka, je sam der. Sam der. To ovako. Od ženskih ovih, Bum. od ženskih, mislim, Viš da ja nisam umra, ti od si ovih umra. ljudi, a ne od životinja. Da. I žensku bikicu. Ne vat, Ne hvatajte bika za piješu. da. Za kurac. I ne vatajte bikicu ili Za pišicu. kravu za pičkicu. A nema na vatajte nikad. pitiću, ona ima, si setila, jebote. Ima onu bradavicu, jebote što je ovo? Ima onu bradavicu ko lisan, bo. Evo ono ti moram pokupiti. Ljudi, to, ajde, još papir. Ali ne možemo se. Ljudi, to bi bilo to Jebote. od ovoga Od ove klipa. epizode. I to bi bilo to, vidimo se. Aj prekidajmo.